Arratsaldeon eta ongi etorri azaroko ohiko udalbatzar honetara. Lehenik eta behin adierazi behar daukat, gure zinegotzi Bilduko zinegotzi den Garazi Usandizaga bajan dago eta bere botua ordezkatu egin du. Besterik gabe, hasiera emango diogu udalbatzari. Arratsaldeon. Lehenengo puntua 2024ko urriaren 17 eta 2024ko urriaren 29an egindako bileren akten zirriborroak irakurrita onartzea bidezko bada. Akten inguruan zerbait? Bigarren puntua, hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntualaren eta Urkiondo 56 EUko antolamendu xehatuaren dokumentua behin-behineko onarpena. Bai, gai hau duela hilabete batzuk landu genuen eta gaur orain ekartzen dena da plan orokorreko aldaketa puntualaren behin-behineko onarpena. Alegazioetatik eragindako aldaketa batzuk txertatu dira dokumentuan eta epezkanpo jaso zen alegazio bati ere erantzun zaio. Orain hurrengo urratsak dokumentua Eusko Jaurlaritzako lurralde antolaketa eta ingurumen sailetara bideratzea izango da eta hauen aldeko txostena jaso ondoren berriro Andoain udalera etorriko ditzake behin betiko izaeraz onartzera. Ez dakit gai honen inguruan zerbait esateko baukazuan, ez? Bozketan jarriko genuke orduan gaia. Aldekoak? Hau batez onartzen da. Hirugarren puntua, hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntuala formulatzen hasteko udal akordioa Sorabila Industrialdea 28 hirigintzako esku hartze eremuari buruzkoa. Bai, puntu honetan Sorabilako eremuaren apoaren modifikazio puntual bat ekartzen da eta bertan planteatzeko edo hotel erabilera bat ezartzeko aukera. Eremu hau garai bateko Inkites enpresako bulegoetan kokatuko ditzateke eta hor esan beharra dago alde batetik Eusko Jaurlaritzatik patrimonio sailetik babestua izendatzeko aurreikuspena dagoela eta bestetik Andoaingo herritar eta eragile ezberdinen eskaerari erantzungo ditzaiokeela proposamen honekin. Gaur hemen bozkatuko ditzakena, alde batetik apoaren modifikazio puntuala, formulatzeko espediente hasiera, eta bestetik herritarren parte hartzeko programa onartzea. Ez dakit gai honen inguruan zerbait esateko hori badezuen. Bozketara jarriko genuke gai orduan, aldekoak. Hau batez onartzen da. Laugarrena laneratzeko enpresa bat kontratu erreserbatuen bidez, batera kontratatzeko lankidetza hitzarmena berresteko proposamena eta kontratuaren esleipena onartzea. Bai, hau azken urtetan kontratazio bateratu hau edo egin izan da udal batek egin izan du Beterri Buruntzako beste udalekin batera. Orain arte, esan bezala udal batek egitezun kontratazio prozesu hori, baina aurten Beterri Buruntza mankomunitatetik eginda prozesu guztia. Batzordean aipatu genuen gai hau, prozesua gora beratxu xamarra izan da, gure enplegu teknikariak gora beratxua izate horri, nolabait esan mankomunitateko teknikarien gaztetasunari edo ezarri zien, argi dagona da, ez da prozedura normala edo ez desango prozedura behar dan bezalakoa izan, eta horrela dirazi genien, azken izan genuen batzordean ere, Beterri Buruntza osatzen dugun herri ezberdinek bertako teknikariei. Prozedura honek, ulertzen degura denengo aldia zela beraientzat eta ez zutela asmatu, baina hemendik ikasi eta behar dan bezala egin behar dira gauzak. Orduan gaur pixkat honek hartzen deguna da, sinatutako hitzarmena berresteko proposamena, akordio proposamena izango ditzateke. Bai, kaixo, arratsaldeon. Con respecto a este punto,
indicar lo que ya trasladamos en la comisión y que venimos diciendo de un tiempo a esta parte, y es la opacidad y la falta de información con la que hasta ahora se han llevado los asuntos correspondientes a la Mancomunidad de Beterri Buruntza. Y bueno, para que todo el mundo lo entienda, aquí de lo que estamos hablando es de que en abril, si no me equivoco, los representantes, en este caso el alcalde de Andoain, firmó un convenio que nos comprometía 280.000 euros entre 2024 y 2028. Entendemos que el procedimiento, pues bueno, es un nuevo proceso para la Mancomunidad, pero lo que no es nuevo es que en las comisiones hay que dar cuenta y se nos tiene que informar sobre los acuerdos a los que llegáis, supramunicipales, y más si cabe si encima se compromete una cantidad de dinero como los 280.000 euros para todos estos años. Firmado eso, se ha hecho una licitación, se ha contratado a una empresa y los grupos de la oposición nos hemos enterado de ese acuerdo y de ese compromiso por este fallo que se ha cometido una vez que lo habéis traído a los servicios técnicos del ayuntamiento y os han hecho pasarlo por pleno para ratificarlo. Entonces, pues bueno, nosotros ya os digo que esta vez vamos a votar que sí, pero que va a ser la última vez que apoyemos un documento o un convenio o lo que sea que previamente no se nos haya informado en comisión, fuera de comisión, por email, por lo que sea, pero que se nos informe. Muchas gracias. Atxaldeon, bueno, aritzek aipatu ditu gauza asko eta naiz errepikatuko. Nik uste gora beratsua bai izan dela prozesua, baina nik uste autokritika pixka bat falta dela baita ere. Osea, ez da soilik gora beratsua izan da, teknikariak gazteak dira, bueno, nik uste autokritika pixka egin behar da, prozedimiento bestelako zuzen bete. Askotan ordenak ez du alteratzen emaitza, baina kasu honetan garrantzitsua da, udalaren baliabide ekonomikoak, adibidez, konprometitu dirala, udalak aurrez hori antolatu edo berretsi baino lehenago. Beraz, nik uste gogorarazi, Beterri Buruntzako zuzendaritza batzordean Andoain ordezkatzen dezuten bi pertsonak, Andoaingo udal batza, Andoaingo udal osoago representatzen dezutela, ez? Eta nik uste hori importantea dela presente eukitzea. Guk ezin dugu gure beste herrietako ordezkarien bidez enteratuako gauzetaz, edo ezin dugu enteratu alako gauzetaz gure teknikariek prozedimentua zuzentzera edo bideratzea torren, digamos, bigarren denboran edo deskontuko denboran. Batzordean, gelditu ginen, bastante larrituta, lehendakari ordeak bai ezatu zulako, bera ere enteratu zala batzordea baino minutu batzuk gutxiago gai hontaz. Eta alaxe esan zen literalmente, eta gelditu ginen bixat, zur eta lurro, esaten da bezala, ze nola da posible Beterri Buruntzako presidenteak ekimen baten ezagutza batzorde batzu baino 2 minutu lehenago izatea ez. Guk uste dinamika hori aldatu beharra dagola, eta eskatu behar dela gardentasunez eta zorroztasunez esango dugu garapen agentziaren berri momentu oro gainerako udaltaldeoi ematea. Badakit, izan direla batzordeak, batzordetan ere jaun hartu dala sistematikoki nola bat ere Beterri Buruntzaren inguruan joango dala beste gaien inguruan bezala berri ematen, hori berri ona da. Baina nik uste iritsi behar izan dugula kasi puntu batetara, no, ez geran ezertaz enteratu, arazoa iritsi zegun arte ez. Beraz hori autokritika eta zorroztasuna. Ze hau da bat, beste izango da Beterri Buruntzako aurrekontu proiektua, beste izango da Beterri Buruntzako RPTA, gogoratu behar duguna da, garapen agentzia bat eta zitziten ari gela, erakunde serio bat, udalen zerbitzura dagoen erakunde bat, eta ez alderantziz. Beraz nik uste gogoeta hori eta autokritikaren behar hori azpimarratu nahiko genukela gaurkoan. Bai, aurreko batzordean aipatu genuen, onartze genuela, gauzak beste modu batera egin behar ziala. Aste honetan bertan urratsa handia eman da mankomunitatean alderdi ezberdinen akordioa lortuz, eta Andoain ekarrita alaxe adierazi nunik, eta alaxe adierazi nioan Peperi ere, Pepe Iparragirre lehendakari ordeari ere, hemendik aurrea herritarren batzordean Beterri Buruntza puntu bat izango da, eta bertan adieraziko dira hilabete hortako gertaera guztiak.
Sí, bueno, más que nada porque acaba de hacer mención a ello, que esta semana se ha hecho un acuerdo importante por parte de la Mancomunidad. También decir que al Partido Socialista de Andoain tampoco se le había comunicado nada al respecto de la RPT. Entonces, entramos otra vez en el círculo vicioso. O sea, hablan con otros municipios, dicen las cosas, a nosotros nos informan tarde. Cuando llega es que llega la información. En algunos casos nos han llegado algunos mails por parte del señor Iparraguirre, pero no se ha contado con nosotros para saber si estábamos de acuerdo en los números, si estábamos de acuerdo en las cosas, y volvemos a la falta de información, la falta de transparencia, la opacidad, y como se decía, nos enteramos porque los compañeros de otros municipios pues nos llaman para contarnos y decirnos. Lo cual entendemos que no tiene que ser así porque, como se ha dicho, aquí somos 17 concejales y de verdad que de las cosas importantes, sobre todo de las supramunicipales, deberíamos estar todos informados. Con lo cual, por enésima vez, les volvemos a pedir que cuenten con nosotros, que nos cuenten las cosas para que por lo menos pues, podamos hacer nuestras aportaciones. Eskerrik asko. Bueno, como ya ha dicho Andoni, nuestro compromiso es el de subsanar estos errores. Bueno, simplemente decirle a Imanol, ahora se me ha olvidado el apellido, tiene WhatsApp, que cuando yo dije aquí que me había enterado minutos antes de la reunión, no me estaba refiriendo al proceso de contratación. El proceso de contratación de esta empresa lo conocía perfectamente. Lo que no sabía es que se hubiera producido este problema y que tuviéramos la obligación de pasarlo por el Pleno. Por responder, yo creo que donde dije digo y ahora digo otra cosa, y bueno, yo creo que fuiste muy rotundo, muy claro, y además me escandalicé porque lo dijiste de una forma muy clara y muy directa, y además lo compartí con otros portavoces aquí presentes, y yo creo que todo el mundo entendimos claramente y dijimos, si el vicepresidente o vicelehendakari, no sé cómo el cargo cómo es, del Terry Buruntza no conoce lo que se somete a votación, la llevamos clara. Y además fue muy rotundo y muy claro tú. A partir de ahora, si tú ahora consideras que tienes que puntualizarlo, me parece bien. Me alegra saber, me tranquiliza, vamos a decir mejor, que eso es así. Dicho lo cual, yo creo que la posición privilegiada que te concede, vamos a decir, el poder ser vicelehendakari o vicepresidente, tiene que favorecer, yo creo que la comunicación interna entre los 17 presentes aquí. Illescar. Y te aseguro que trataré de que así sea como estoy haciendo en la actualidad. Bueno, vale. Bueno, gaia bozketan jarriko genuke orduan. Aldekoak. Aho batez onartu da. Bosgarrena, 2023ko kontu orokorra onartzeko proposamena. Bai, puntu honetan, 2023ko kontuen onespena dator, prozesu guzti egin du, jende aurreko EPA ere gainditu du, eta faltako ditzakena gaur izango ditzake udalbatza honek onartzea. Ez dakit honen inguruan zerbait berazen nahi dezuen. Ez. Bozketara jarriko genuke orduan gaia, aldekoak. Zer, aldekoak? Barkatu. Abstentzioak? Naiz konturatu, barkatu. Gehiengoz onartu da. Seigarren puntua 2024ko irailaren 30 datako kontu hartzailearen txostena. Dakitzuen bezala, 3 hilabetero ekartzen da kontu hartzailearen txosten hau, bertan aipatzekoak edo alde batetik ordainketa epe izaten da, azken txosten honetan 37,32ko epean ordaintzen ari gara, hau da 7,32 egun beranduago. Bestetik, txosten honetan aurrekontuaren exekuzioaren berri eta faktura ezberdinak ere agertzen dira. Eta azkenik baita ere
iraungita dauden kontratuena ere. Puntu honetan, aipatu nahi deguna da, azaroaren lauean hasi zela kontratazio teknikaria bajan ordezkatuko duen langilea, eta hurrengo astetan iraungita dauzkagun kontratu horien pleguak edo ateratzen joatea da helburua. Ez dakit puntu honetan. Bueno, arratsaldeon de nuevo. Como ya dijimos en el pleno de septiembre y en anteriores comisiones, una y otra vez, durante todo este año, en relación al informe del segundo trimestre, nos preocupa especialmente la situación de las contrataciones, porque ya consideramos que la situación es insostenible y no vemos por parte del equipo de gobierno de H. Bildu voluntad clara y real para solucionar esta situación. El señor alcalde, en respuesta a una misma pregunta sobre esta cuestión que hizo en el pleno de septiembre, voy a leer literal lo que dijo usted, que es lo que aparece en el acta. Zuk esan duzun bezala, hurrengo 3 hilabeteko txostenetarako egoera hobea izatea nahi dugu, eta uste dugu horrela izango dela. En castellano, bueno, dijo, como usted ha dicho, para el próximo informe trimestral queremos que la situación sea mejor y creemos que así será. Pues bien, lamentablemente no solamente no es mejor, sino que no ha mejorado nada. Sigue siendo la situación la misma. Y consideramos que el problema va más allá de los 7 contratos caducados, algunos desde hace más de un año, que se vienen repitiendo una y otra vez y que están recogidos en el informe de la interventora, sino que tenemos concesiones de servicios que están caducados, que todos y todas sabemos que hay que renovar, que aquí, por su naturaleza, no aparecen en el informe, pero que sabemos que hay que renovar. Tenemos servicios, proyectos y compras bastante importantes que también hay que licitar, que hay crédito comprometido de 2024 y que desconocemos el estado de los mismos. No sabemos si están en un cajón, si están en la mesa de la técnica de contratación, no lo sabemos. Y sobre todo lo que nos preocupa es que tenemos contrataciones que hay que hacer y que hay que sacar porque están en riesgo subvenciones que hemos recibido. Y en ese sentido sí que queríamos denunciar algo que nos parece gravísimo e intolerable, y es que vemos como este ayuntamiento, porque así lo pone en el informe de gestión de la Comisión del Lurraldea, vamos a tener que devolver o no vamos a recibir una subvención de 14.000 euros que nos había transferido el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa para un proyecto de monitorización energética, y leo literal también, porque no se ha puesto en marcha el pliego y, por lo tanto, se ha terminado el plazo para justificarlo y ustedes pues no han hecho nada. Por lo tanto, vamos a tener que devolver esos 14.000 euros. Estamos siguiendo las subvenciones, vemos que no va a ser el único, y si no, al tiempo. Y hablamos de un proyecto de monitorización energética que principalmente nos iba a ayudar a identificar patrones de consumo y oportunidades de ahorro energético, detectar y corregir desviaciones en el rendimiento de equipos y sistemas y optimizar la eficiencia energética y reducir costes operativos. Por lo tanto, estamos perdiendo fuentes de financiación, tenemos que devolver o no vamos a recibir los 14.000 euros y encima estamos renunciando a un proyecto que nos ayuda a ahorrar en la factura municipal de la luz. Y entonces, pues bueno, queríamos saber si esta pérdida de fuentes de financiación y renunciar a proyectos que nos ayudan a ahorrar es una de las medidas que tenían ustedes pensadas para ahorrar en el gasto corriente de este ayuntamiento, porque si es así, por mal camino vamos. Como dije en la comisión, y ya no sabemos de qué otra forma pedirlo, necesitamos un planning y una planificación de todas las licitaciones que están sobre la mesa, de las que están caducadas, de las que dependen que recibamos o que perdamos una subvención, de las que está el crédito comprometido. Necesitamos una planificación con fechas y que ustedes marquen las prioridades, porque no podemos consentir que estemos teniendo que devolver dinero porque no se están haciendo. Entonces, pues bueno, ustedes nos explicarán. Nosotros, por lo tanto, seguimos esperando la planificación que os llevamos pidiendo durante todo este año. Muchas gracias.
Bueno, nik ere, eske ez naiz repetituko berriro, hor saiatuko naiz berria aipatzeagatikan, pues 2023ko iraila, 2023ko abendua, 2024ko apirila, 2024ko uztaila, 2024ko iraila, alegia, ez dela atzoko gauz bat. Nik uste berriro, autokritika bai, baina ekintzare bai. Irailan genok esperantza genukan, teknikari hori etorriko zala, ez horreko zala, bueno, irutzezeta askotan, eta hau, segun zen egiten du ondo dago, baizki dago, baina arazoa dago nian, ezin duguna dena teknikari baten sortera utzi. Osea, nik uste teknikaria izango dugu, ez, bajartuko du, hortezko etorriko da, bai edo ez, baina ezin bari etxeko teknikoekin aurrera atera, ez dakit, soluzioaren bat bilatu beharko da, o externalizatu beharko da plenoen redakzioa, edo auskalo zer, baina nik uste daudela plegu potolo mordo bat, eta kudeaketa aldetikan atasko handi bat, beraz, nik uste ja pleno, trimestrero kontuartzailea txosten egiten duenean, ipatzen den hori ekin behar dela. Eta gero pasatzen dugu kontrakua, ze badirela plegu batzuk atera dianak, gure sorpresako esaten dut, ez dialako inolako batzorretatik pasa, adibidez, eszenarioen desmontajea, montaia eta kioskoen lizitazio atera da, ez? Ego desierto gelditu dena, zoritxarrez. Baina, batzordean esan genuen, aizu eta plegu hau noiz pasa da batzordetik, ez da pasa batzordetik, ez da ditaminatu, ez da zer egin, eta 80.000 eurotako, kasualidad, ondo, ze plegu martxan jarri da, baina nola jarri da, atzeko atetik, alegia, nik uste berdina, pleguak pasatu behar dute, diktaminatu behar dira, atera behar dira, eta nik uste ja urgentziaz, eta prioridadea, ez dakit non jarri behar da nonez, ze ja urte terdi baino gehiagoko kadukatutako EPA badago nian, ja, ez dakit lehentasuna nun dagoen, ez? Baina nik uste ere, askotan batzorretan esan zegula, bueno, lasai egon, ja lanean ari gera, lanean ari gera horrek ja, epenbo dauka. Eta gauza, daude kontratu potoloak, eta daude kontratu txikiak, baina beste dididat, udal ikastaroak, kulturakoak, ez? Konpromezu hartu genuen udal bezala, urtarrilerako plegu berri aterango zala, ikastaro berriak ango zirela, gabonetan gaude kasi. Eta matrikulazio peba martxan jarri beharko da, eta alegia, ez dakit, kalendario hortan konturatzea geran, gure konpromezuak berak betetzeko gai izango ote geran, ez? Orduan guk bai, eta borondate ona ez dugu ukatzen, baina borondatetik ekintzetara pasatu behar dela, ez uste dugu. Eta, posible bari madia pleguak atean bezala kioskoena, atera, baina batzorretik pasata gero, ditamenetuta gero, bakit esango zuela, batzorde aldaketa ondala, traspapelatu dala, baina, bueno, nik uste gogatu behar dugu, lizitazioetan oin hartin dugun bezala ere, zerbait ditaminatu behar baldin bada, edo esleitu behar baldin bada, batzorretik aurrez pasatu beharko dula. Sin más. Bueno, zuk aipatu duzu holtzarena, antolaketa berriaren faktorea sartzen da, baina, bueno, lenguan aipatu genuen batzordean, gizarte zerbitzuetako pleguekin ari gera, eta gero hurrengoa kulturakoekin hasiko da. Esan bezala, azaroaren dagoan hasi da kontratazio teknikaria, eta hurrengo asteetan, plegu hauek ateratzea da gure helburua. Bueno, a nosotros sí que nos gustaría que eso nos aclarase qué es lo que ha pasado con este pliego que nos ha puesto en marcha y que va a suponer que perdamos 14.000 euros de una subvención que nos había otorgado la Diputación Foral de Guipúzcoa, precisamente, concretamente el Departamento de Sostenibilidad. Onartu dugu, kontratazioekin eta pleguekin zein da egoera, eta egoera horren ondoriotako bat da. Ez da lehenengo diru laguntza galtzen dena, eta saiatuko gena da, azkena izan dadila. Baina aurreko urteetan da aurreko legealditan ere galdu dira diru laguntzak. Baina bai gure dana izango da, azkena izan dadin. Zazpigarren puntua Euskararen nazioarte egunerako adierazpen instituzionala onartzea. Arratsalde on denoi. Euskara eta gaztelania dira Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak.
Beraz, herritar guztiek dute euskara eta gaztelania jakiteko eta erabiltzeko eskubidea. Botere publikoek bermatu egin behar dute eskubide horien erabilera, baina jakin badakigu euskara egoera diglosikoan bizi dela, bizirauten egoera askotan. Eta alde horretatik zaintzea, babestea, aintzatestea dagokigu. Oinarrizko printzipio horretatik ondorioztatzen da hizkuntza eskubideak herritarrenak direla eta ez botere publikoenak. Eta azken horiei dagokiela eskubide horiek errespetatzea eta betetzen direla bermatzea. Tresnak, lanabesak jarri behar ditugu herritarren eskura, euskara erabil dezaten. Zerbitzu publikoetan, kalean, etxean, lanean, lagun artean, euren bizitzako esparru guztietan. Euskara egoera diglosikoan bizi dela esan dugu, eta konbentzituta gaude, hortik irteteko bide bakarra euskara erabiltzea dela. Horren bestez, euskararen erabila ohikoa, normala eta orokorra izatea nahiko genuke. Andoaingo udalak adierazi nahi du erakunde publiko gisa, arduraz eta konpromisoz jokatuko duela euskararen normalizazioan aurrera jarrai dezan eta gizarte osoarentzat eredua izan dadin. 2024ko maiatzan 2027 urtera bitarteko euskararen erabilera plana eta hizkuntza irizpideak onartu zituen udalak. Hala, hainbat konpromiso hartu zituen eta euskararen eguna ospatzen dugunez gogora ekarriko nahiko genituzke orduan hitz emandakoak. Udalak pausoak emango ditu herritarrekiko harremanak gero eta gehiagotan euskaraz izateko. Horretarako, udal langileen lehen hitza beti egingo dute euskaraz. Eta herritarrak udalarekin euskaraz egitera animatzeko, zuketanik nor bestela kanpaina eramango du aurrera. 2. Andoaingo udalaren euskararen errolda elikatzen jarraituko da udalarekin harremana euskara hutsean izan nahi duten herritarren hizkuntza eskubideak errespetatu ahal izateko. 3. Euskara zeharlerrotasunez txertatuko da udalaren eguneroko kudeaketan eta funtzionamenduan, udal barruko ahozko naiz idatzizko komunikazioak euskaraz izan daitezen. Laugarrena, hitzaldi, ikastaro, naiz ekitaldi publikoetan hizkuntzak kudeatzeko eta euskarari bere leku emateko pausoak emango ditu. Herritar guztien eskubideak errespeta daitezen. 5. Udalak, zerbitzu publikoak emateko kontratatzen dituen enpresa pribatuek ere hizkuntza klausulak betetzen dituztela bermatuko du. Beraz, gaur, abenduak 3, euskararen eguna izanik, konpromiso horiek berretsi nahi ditugu. Bozkatu egingo dugu, adierazpena. Aldekoak. Aho batez onartua. 8. Ebazpenen berri ematea, zehazki 2007-2024 zenbakidunetik, 2006-2021-2024 zenbakidunera, eta tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien berri ematea, zehazki 29-2024 aktatik, 33-24 aktara. Kit, norbaitek. 9. Galderak, eskaerak eta proposamenak. Bai. Cuando faltaba la última semana de la campaña electoral, recordamos que nos hicieron una entrevista a cada una de las personas que nos presentábamos a la alcaldía y recordamos, que ya lo hicimos también en un pleno anterior, que uno de sus compromisos, y me refiero al señor alcalde, fue, pues en el caso de que saliera elegido, una de sus prioridades iba a ser solucionar o dar una rápida respuesta a la situación que teníamos con la carretera de Andoain. Para lo cual, entre otras medidas, anunciaron a bombo y platillo que se iba a crear una mesa para la C2 de forma que de esa manera pues, iban a quedar la transparencia, la información a la ciudadanía, iban a ser claras, iban a ser mucho más directas,
por más que les insistíamos nosotros que esas situaciones ya se formaban parte y ya se estaban dando con la realización de las distintas comisiones. Efectivamente, usted salió elegido alcalde, pusieron en marcha esa mesa para la C2, pero lo que no tenemos nada claro y desde luego no nos consta es que a la ciudadanía se le esté informando y, por tanto, la ciudadanía se esté enterando de las cuestiones que se están dando desde el ayuntamiento, las cuales queremos recordar, porque en su momento parecía que se iba a acabar el mundo y ha pasado ya prácticamente 1 año y medio desde que ustedes están en el equipo de gobierno de H. Bildu y la ciudadanía no tiene constancia de qué acciones estamos tomando, qué se están haciendo. Y en ese sentido, pues nos gustaría que el señor alcalde nos explicara qué acciones están tomando, pero no para informarnos a nosotros, que nosotros podemos estar más o menos informados, sino que no nos consta que en este 1 año y medio nos diga qué actuaciones han tomado para que desde el equipo de gobierno de H. Bildu sea informado a la ciudadanía. Muchas gracias. Bai, zuk ondo esan dezun bezala, guk esan genuena zan gai honekin iruditzen zitzaigula mahai bat osatu behar genuela eragile ezberdinekin, eta bertan daude udaleko alderdi ezberdinak ordezkatuta, bertan daude udal teknikariak, eta bertan daude baita ere gai honekiko kezka adierazi duten eragile ezberdinak ere. Mahai hori bildu da hainbat aldiz, azkeneko urte eta erdian, eta uztailean azkeneko bileran adostu genuen kontratuta daukagulako enpresa bat, nolabait alderaketa edo konparaketa egingo duna 2011ko proiektuaren eta diputazioak eskuartean daukan proiektuen arteko konparaketa. Hori da beste konpromiso hartu genuna, konparaketa hori martxan jarriko genula eta jarri genuen, eta azkeneko pasaden asteko batzordean aipatu genuen bezala, analisis multikriterio horren erantzunaren zain gaude. Behin analisis multikriterio horren emaitza jakinda, deituko dugu maila hortan aztertuko dugu, eta ondoren egingo da herritarrei jakinaraziko zaie urte terdi hontan egindan guztia. Analisiaren emaitza, mailaren funtzionamentua eta gainerako gauza guztiak. Hori da, pixka bat urte terdian badakizu, zer duen, baina jakiteko. Quizá no he hecho la pregunta correcta o no se me ha entendido bien. Que nosotros tenemos la información, eso se lo he dicho yo. Mi pregunta ha sido ¿qué ha hecho ustedes, qué ha hecho EH Bildu, qué ha hecho nuestro alcalde para informar a la ciudadanía? Usted está informando ahora a raíz de que el Grupo Municipal Socialista le pregunta. Pero en este 1 año y medio la ciudadanía no se ha enterado. Ni siquiera saben qué es ni un análisis multicriterio, ni qué estamos haciendo. Usted habla de que en la mesa de la C2 están los técnicos municipales. Usted habla de que se han reunido varias ocasiones. La última fue el 17 de julio. Estamos en noviembre. Y no estamos avanzando en nada. A esa reunión técnicos municipales no vinieron. Eragile ezberdinak etorri ziren, vinieron algunas entidades que luego también hicieron por escrito una petición de que a algunos de ellos no les había llegado la información y no habían venido. Es decir, lo que les dijimos en su momento. Hablan de participación y se lo estamos diciendo pleno tras pleno, se lo estamos diciendo situación tras situación, ejemplo tras ejemplo. Tenemos las contrataciones, tenemos ahora la mesa de la C2, tenemos un montón de situaciones. Tenemos los procesos participativos que hacen y luego las entradas no están o no se hacen los sorteos correspondientes. Hablan todo el día de participación y luego no hacen que la gente participe. Y ya, desde luego, no vamos a hablar de la comunicación ni de la transparencia. Insistimos, ahora han dado esta explicación porque el Grupo Municipal Socialista se lo ha preguntado. Si no, ni eso. Y en temas tan trascendentales como era y sigue siendo la situación de la carretera. Desconocemos también las reuniones con Diputación. No sabemos si desde julio aquí no se han vuelto a reunir, se han vuelto a reunir.
De eso tampoco nos comunican nada. Y les agradeceríamos por enésima vez y les pedimos por enésima vez que tengan a bien informar a la oposición, informar a los 17 concejales de las actuaciones que está haciendo el equipo de gobierno. Eskerrik asko. Uztailan, zuk esan dezu bezala, eta nik aurrez esan den bezala egin zen azkeneko bilera, eta bertan esan zen lehiaketa irabazi zuen enpresa horrek ze konparaketa egin behar zuen. Eta gelditu ginen konparaketa hori amaitzean egingo zala urrengo maila. Konparaketa hori lehengo asteko batzordean esan nuen bezala amaiera fasean dago, eta espero dugu aste gutxi barru mai hori deitzea. Eta bien bitartean, gai honekiko kezka adierazi diguten herritar eragile eta enpresa guztiei, gai honi buruzko egiten ari garen guztia esan zaie. Eta esan dudan bezala, prozesua amaitzean herritar guztiei esango zaio, prozesua urte terdiko prozesu honen emaitza zein izan dan eta zer lan egindan. Eta esaten dezunean, eragile bat etzala etorri azkeneko bilerara, beraiek gaizki ulertu bat, edo egin zutela komunikazio akats bat egontzada, geroztik izan ditugu hainbat bilera beraiekin, esan diegun nahi dutenean prest gaudela gai horri buruz hitz egiteko, eta momentuz ez dutenei, beste gai batzui buruz nahiago izan dute hitzen, eta guk errespetatzen dugu. Insisto, no hablamos de concejales, que nosotros, esta información del 16 de julio estuvimos en esa reunión, sabemos perfectamente lo que se dijo, hablamos de la ciudadanía. Y no nos vale con que nos diga que aquellas personas que directamente han preguntado, usted les va contestando, porque eso no es informar a la ciudadanía. Eso es informar a determinadas personas que llaman, que entiendo que no serán demasiadas, porque desde luego a nosotros sí nos preguntan muchas personas por este tema, porque bueno, era un tema trascendental. Queremos recordar aquí todos los plenos que tuvimos, toda la participación de la ciudadanía que vino y sin embargo no seguimos al respecto. Pero bueno, dejando ya este tema aparte, queríamos trasladarle una segunda cuestión, porque en esa misma entrevista usted volvió a hablar también del tema de la vivienda, que era un tema que especialmente le preocupaba. Y volvemos a decir lo mismo. Desconocemos qué está pasando con el plan de vivienda, no sabemos qué están haciendo con respecto a las zonas tensionadas, si es que están haciendo algo. Le preguntamos en un pleno anterior qué ha pasado también con el ciudadano que vino aquí, porque usted quedó en informarnos puntualmente y tampoco. Y desde luego entendemos que esta no tiene que ser la forma de trabajar, o sea, no tiene que ser que en un pleno se diga pase un pleno o pasen dos y entonces tengamos que volver a traer el asunto. Entendemos que la información debe ser mucho más fluida, la mesa de vivienda sigue sin convocarse, ha pasado otro mes más y desde luego me imagino que ustedes han visto y que todos tenemos claro que la vivienda en Andoain y en el resto de municipios es uno de los problemas que más preocupa a nuestra ciudadanía. Y nosotros pues vemos un poco con desesperación que el Ayuntamiento de Andoain sigue sin tomar decisiones al respecto y sigue sin informarnos al respecto. Eskerrik asko. Urtea bukatu baino den 2020 dauko urtea bukatu baino etxe bizitza maila dituko da, eta bertan 2025eko emango dien urratsak azalduko dira. Aurrekontuetan ere horren berri izango dezue, eta etorri zen herritar horren inguruan, aipatu, 3 edo lau aldiz bildu garela berarekin, baina, hau ez da ez momentua eta ez tokia, gauza pribatuei buruz hitz egiteko ulertuko dezuen bezala. Bueno, nik galderak baino gehiago gogoetak edo da aurrez, ez dira zer berriak, aurrez batzordean adierazitako gaiak dira, eta baten bat idatziz ere eskatutakoa da, kontziente naiz, zinegotzi azterbitzutakoa kaso honetan ere dagoeneko ezautzen dula gure kezka, baina bueno, bertako bizilagunekala eskatu digute, eta gaur nahi nuke berretxi plenoan ere batzordean eskatutakoa eta idatziz eskatutakoa, eta da, bueno,
herriko gune batzutan, eta zehazki berdeguneak dauden tokitan, Miranda pasalekua, Etxeberrika inguruan, bertako bizilagun askoren haserrea edo beldurra zakurren inguruan. Askotan ja ez soilik behar ez tokian ite dituztelako pixak eta kakak, baizik eta segurtasun alorretikan ere beldurra, nolako inseguritate puntu hori trasladatu digute, idatziz galdetu dugu, badakit, erantzun zaigu, badakigu adibidez txakurgune batzuk kontatu zeudela, dagoeneko konpondu direla batzuk, baina dago arazo sistematiko bat, eta nik ustet konponbide strukturala eman bertzaiola. Eskatzen genuen idatzitzere, seinalitika, identifikatzea nola batxe, non egon daitezken txakurrak eta non ez, eta non egon baruten txakurrak lotuta, txakurroiek noiz eman baruten bozala, alegia guneak pixkat arautzeko seinalitika edo nola batxeko elementuak erabiltzea, eta baita ere kontrola edo vigilantzia, alegia udal segurtasuna bermatu guten udaltzaingoak baita ere gune horietan egotea, baita ere nola batxe ez dute lortuko goizetik gauera arazoa konpontzea, baina bai nola batxe bideratzea, ez? Eta bueno, eskatu diate batzordean eskatutako hori berriro berresteko, eta hori gaur elkarbonatu nahi nuen hemen. Eta bestea da batzordeko... Bai, erantzunta, bego beste. Bueno, aipatu genuen batzordean, jakitun gara gaur egun badaukagu da elkar bizitza arazo bat txakurrekin, eta aipatu genizuen ere herri ezberdintako eredua jasotzen ari gara seinalitikaren inguruan, eta gune konkretu batzuetan ere aipatu genizuen ze aktuazioak edo egiteko asmoa dugu. Batzordean esan zan, baina da, zuk galdetu dezunez erantzuteko zertan ari gara. Eta bestea bai da galdera, da batzordean galdetu nizuen pisu turistikoen aferan inguruan. Eta bai, galdera horren iturria zen Jaurlaritzako turismo sailak kontaktatu zuela udal guztiak, ari dela kontaktatzen, tanteatzeko bere plan generalen revisioetan, ari otera garen fenomeno berri hau, ze fenomeno berri bada, analizatzen, kontabilizatzen, edo, erantzuna izan zen momentuz ezetz. Ez dagoela asmorik, plan generala dagoen berriro eta mantenduko dela, pentsatzen dut egunen baten, zorioneko egunen baten berrituko dugula, zaharkitutako plan general hori, eta kasuan kasu, pisu turistikoen inguruko afera edo arautuko dela hobeto, ez? Asuntoa zen, bien bitartean, justu batzorda eta pare bat egun beranduago, iritsi zaigula, dagoeneko egon omen direla infrazio batzuk handoin mailan pisu turistikoen inguruan. Alegia, bizilagunen batek, hirugarren batek jarritako salaketak. Batzordan alakorik ezan aipatu, eta jakineko genuken, ea existitzen ezen gauz badan, edo dagoeneko identifikatu ote diran alako gertakaririk. Kasu bat gudakigu da, hor handoingo auzo batean, bizilagun batek jarri zuen kexa bat, eta hori gudakigu da bentsat investigatzen edo aztertzen ari dira ze hori. Hori gudakigu da bentsat, bai udaltzaingotik eta bai hirigintza sailetik. Ez hori argitzea zen, kasu bat dago, pentsatzen dut hirigintzatik, hori jarraipen egingo zaiola, gu bai eskatuko genuke, tokatzen danean, ez dakit noiz, etxe bizitzaren gaiarekin ere zuzen kilotuta dagoen gai bada, eta kontutan hartzea. Ze batzorra emantzan erantzuna, eta arkitektoak berak esan zuna, kalifikatzen ditugu dotazionalak edo hotelak bezala, ja, baina hori ez da nahikoa. Nik uste jarraipen bat egin beharra dagoela, kontrol bat egin beharra dagoela, arautu behar dagoela, non egon daitezken non ez, zer modatakoak, eta bintzat gure gogoeta hori fenomeno berri bat da, eta andoin ez da Donosti, baina gero ez da gehiago olako izango ditu, eta bintzat hori elkarbanatu nahi genuen. Besterik? Ez. Amaitutzat emango genuke gaurko ohiko da datza orduan, mila esker, eta astero arte.